Dobro, poštovane kolege, dobar dan. Pozdravio bih vas u svoje ime i ispred Fudbalskog saveza Srbije, gde obavljam posao menadžera edukacije. Hvala Jaki na onome direktor, ali ja radim posao menadžera. Takođe bih se zahvalio ljudima iz Fudbalskog saveza Slovenije i iz trenerske organizacije Slovenije na prilici da danas radim sa vama. Namerno kažem radim, a ne predajem, zato što ćemo razgovarati o nekim stvarima koji su deo svakodnevne trenerske prakse. A trenerska praksa u savremenom fudbalu je priprema, izvođenje i analiza trenažnog procesa, vođenje takmičarskih, ali i van takmičarskih aktivnosti svojih igrača. Ova ukrštenica koju sam spremio, koju sada neki od vas imaju u rukama, će nas zapravo dovesti do današnjeg treninga. Ono što je za mene jako važno je da idem često po seminarima širom Evrope i u svojoj zemlji i kada gledamo ove treninge, uvek se pitamo, a u vezi sa čim je taj trening i šta je zapravo cilj jednog i šta može to jednim treningom da se prikaže i nekome da se da. Ako ne vidimo širu sliku, ako ne vidimo smisao, glavni smisao i cilj trenažnog procesa, a on je za mene apsolutno adaptacija treningom na takmičenje, ne možemo da proniknemo ni u smisao jednog treninga. Tako da bih vas zamolio da sa mnom zajedno dođemo, da prođemo kroz ovu ukrštenicu i vidimo šta ćemo to danas zajedno gledati i raditi. Prvenstveno, na prvoj stranici imate nešto što svi, pretpostavljam, vodite, a što se zove evidencija igračkog kadra. Igrački kadar, pozicije, sa kim to raspolažete i kao što vidimo dole, koje su to sposobnosti, malo pre sam čuo da je kolega pričao o tome, performansi igrača. Vrlo često poistovećujemo, vrlo često naiđem na slajdove, vidim i kaže fudbal i onda vidimo tehnika, taktika, psihologija, kondicija i tako dalje. Za mene su to performanse igrača i raduje me što sam malo pre čuo upravo to. Šta kom igraču i koliko je potrebno, kada mu dajemo, u kojoj on fazi i tako dalje. Dakle, igrački kadar, odnosno pozicije, to je zapravo ono koga se tiče. Šta mi to planiramo? S kim mi to planiramo? Smatram da je to suština i elementarni posao za svakog trenera. Od onoga koji radi sa dečacima, najmlađim, do pro nivoa. Na drugoj stranici imamo samo planiranje, odnosno dnevni planer. Za mene to znači vaspitati igrače, dati im dnevnu rutinu. I smatram da je to danas jedan od prioriteta i ultimativnih ciljeva trenera. Da svoje igrače vaspitaju kako da vode svoju dnevnu rutinu. Vi jako dobro znate da igrač sam po sebi nije disciplinovan ako ga mi, po znacima navoda, ne disciplinujemo, ako ga ne vaspitavamo u sportskom duhu i u duhu onoga što nama treba. Pa sam ja dao jedan kratak program gde zapravo postoje neke obavezne stvari. A za mene su obavezne stvari povezani činioci uspeha, koje vidite na slajdu ovde. Povezani činioci uspeha, trening, ishrana, odmor. Ovo je stara sovjetska reč za jutarnju gimnastiku, meni se dopada, kaže zarjatka. I zaista svaki sportista treba da ima. To je deo lične atletske higijene, ne sportiste, nego svakog čoveka. Doručak, užina, ručak, užina, večera. Složit ćete se sa mnom da je pravilna ishrana, dobra ishrana, redovna ishrana, jedan od povezanih činioca uspeha svakog sportiste. Ono što je za mene najbitnije se nalazi ovde i zove se san, odnosno odmor. Smatram da su rezultati treninga upravo tu. Bez jedne od ove tri stvari, bez jednog od ovog povezanih činioca, nećemo imati kompletan rezultat, nećemo imati uspeh. To je ono što je vrlo važno i vrlo je važno sa ovakvim planom vaspitati svog sportistu. Ovo sve ima za cilj da pomogne prvenstveno igraču, a treneru da smanji šanse za grešku. Ono što je druga stvar koju treba da vaspitamo svog igrača, i ne samo svog igrača, nego svoje dete, svog
nekoga kome smo mentor i primenjivo je na bilo koju profesiju, su navike koje posedujemo, odnosi, odnosno okruženje u kom živimo i vrednosti koje promovišemo. Apsolutno sam siguran da ako ispunimo ove zahteve, odnosno povežemo ove činioce, na korak smo bliži uspehu. A to je jedan od ciljeva fudbalske igre. Uspeh, pobeda. Tome ćemo se svi složiti, siguran sam. Dakle, ovo je osnova i primenjivo je na bilo koju profesiju. Ne važi samo za fudbal. Definitivno je opšte. Ono što važi za fudbal se nalazi na sledećoj, na centralnoj stranici biltena i čita se ovako. Ja sam zato i nazvao ovo ukrštenicom. Čita se uspravno. I evo ga ovde. I vidjet ćete gore, kažem, treba da nas dovede do našeg treninga današnjeg. Vidimo faze neke u razvoju, od 9 do 12, od 12 do 15, 15 do 18 i tako dalje. I seniorski staž. Pitanje jedno za sve vas. Fudbal u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, u regionu, da li je to top fudbal? Da li je to nogomet koji smo malo pre gledali u analizi? Ne kažem ni da je loš. Ne kažem. Ali kažem da je razvojni, da nije vrhunski. Da sve što radimo, radimo u cilju pripreme za vrhunski fudbal. I mnogi momci izlaze na vrhunski nivo i mnoge reprezentacije iz ovog regiona se takmiče kasnije na vrhunskom nivou, ali igrači sa kojima mi radimo u klubovima su u razvojnoj fazi. A jako dobro znamo i čuli smo u prvoj prezentaciji da postoje etape razvoja i da u zavisnosti od toga u kojoj se etapi nalazimo, naši ciljevi se menjaju. Apsolutno. Naši ciljevi i naš trenažni proces se menjaju u odnosu na to. Za mene, fudbal u prvoj ligi u ovom regionu je razvojni. Pitaću vas još nešto. Ljudi koji ovde rade u prvoj ili drugoj ligi. Koliko igrača u prvim timovima Prve lige Slovenije je mlađe od 21 godine? U Srbiji je to po 6-7 igrača, u prvih 11 su igrači između 18 i 21 godine. Koliko igrača između 18 i 21 godine igra u Atletiku Madridu, Bayernu, Chelsea-u? Možda 1, 2 ponekad. Dakle, još jedan argument da se bavimo razvojnim fudbalom. Tako da dolazimo polako do treninga i ja kažem, ovo je trening iz razvojnog fudbala. Takođe, dalje, a to je sve osnova sportskog treninga, imamo neke mikrocikluse kada prođemo periode, etape i tako dalje, da li je prelazni, takmičarski ili pripremni period. Zatim imamo mikrociklus. I imamo neke zahteve u trenažnom procesu koji se tiču same igre, tehničko-taktičkih zahteva i režima treninga. Pa ćemo negde kroz sam trening prepoznati o kom danu bi eventualno moglo da se radi kada se radi o treningu koji ćemo danas gledati. Pa vas ja molim da sada već sebi notirate i na samom treningu prepoznate eventualno režim, prepoznate zahtev igre i prepoznate tehničko-taktičke prioritete treninga kojim se bavim. Sići ću na donju stranicu i pogledat ću dijagonalno. A dijagonalno kaže ovo, da je cilj se ostvaruje u sredini treninga. Pričam stvari koje su elementarne i sa kojima radimo, na kojima u mom savezu radimo već na B nivou. Ali kada pro trener donese svoj završni rad, osnova završnog rada je i dalje ovo. Smatram da je koncept treninga suština našeg posla. To je vodič za naš posao. I cilj se ostvaruje ovde, u glavnom delu treninga, i svi to znamo. Trening počinjemo da pravimo iz glavnog dela, za razliku od mnogih drugih stvari koje gradimo od početka. U početku imamo pripremu treninga, koja vrlo često, takođe svi jako dobro znamo, traje mnogo duže nego sam trening. Ja bi se ovom prilikom i zahvalio ljudima iz fudbalskog kluba Kopar, iz omladinske škole, koji su mi svesrdno pomogli u pripremi ovog treninga i potrošili jako puno energije zajedno sa mnom. I na kraju, naravno, analiza,
kojom ćemo se mi takođe danas baviti. Dakle, priprema, cilj, analiza. Za kraj, izbor vežbi, raspored igrača na terenu, takođe ću ostaviti vama da popunite. Sva prazna polja su za popunjavanje, sve ono što je popunjeno čini osnovu sportskog treninga i filozofiju sportskog treninga. I ovo je ono što je za mene suštinsko i odakle počinjem. Fudbalska igra. Topografija terena. Vidjet ćete danas kada izađemo da će teren biti obeležen upravo ovako, na ovaj način, a kasnije u drugom delu izlaganja ćemo imati prezentaciju i ja ću vam reći zašto o prostorima u fudbalskoj igri razmišljam na ovaj način. Takođe, ono što uvek uzimam u obzir kada se tiče igre i ono što je za mene fudbalska igra, to je struktura fudbalske igre, ključne stvari su faktori igre, zatim faze i momenti i sada dolazim do kraja treninga, odnosno ne do kraja, nego do početka današnjeg treninga, a on se odnosi na veštine. Veštine su za mene prvi dodir sa loptom, prvi kontakt, ono o čemu ćemo danas pričati, zatim preciznost i kontrola. I to smatram preduslovom za sve ovo što smo gledali u prethodnoj prezentaciji. Zahvalio bi se kolegi na prezentaciji, bila izvrsna. Preduslovom koji smo mi ovde, treneri, dužni da napravimo i obezbedimo te veštine i znanja kako bi naši igrači izašli i svoje veštine ispoljavali na vrhunskom nivou. Sad sam ja ovde nešto prešao. Okej, dobar sam. Današnji trening. Uvek, kada razmišljamo o fudbalskoj igri, polazimo od zahteva igre. Ne polazimo od vežbe, ne polazimo od režima, ne polazimo od veštine, polazimo od onoga šta želim u fudbalskoj igri. To mi je prioritet broj 1. Verujem većini vas. Za mene su zahtevi u igri timski, jer fudbal je timska igra, i prvo polazimo od ekipe. I ono što danas tražimo od tih momaka je da razmišljaju o rasporedu. Kada kažem raspored, reći ću vam na što mislim i kada mislim raspored. Zatim grupe. Kada kažem grupa, mislim na igrača s moje leve strane, s moje desne strane, ispred mene, iza mene, ili prosto igrača ispred mene i s moje leve strane. Od njih očekujem saradnju i očekujem da svaki pojedinac razmišlja timski, da ima taj set-up u glavi timski, kakav je raspored moje ekipe i kako ja utičem na njega, kako sarađujem sa mojom grupom, neposredno sa mojom grupom i na kraju svaki pojedinac od njega tražimo kreativnost. Mi vrlo često i u Srbiji se kaže mi smo majstori improvizacije. To se non stop priča i to se ponavlja. I počelo je malo pežurativno da se shvata, kaže, ovaj samo improvizuje. Ali ako pogledamo reč improvizacija i malo razmislimo o njenom korenu, ona potiče od onog improvizacija, nešto poboljšati. Smatram da treba biti tačan, precizan, koncizan, naći argumente u sportskoj nauci, u sportskoj empiriji, a onda, kad nam se ukaže prilika, improvizovati. Fudbalski posao, to svi jako dobro znate, pred sobom uvek ima prostora za improvizaciju. Zbog raznih razloga. Infrastrukture, povredi se igrač, bolestan igrač, kartoni, nepredviđena situacija, uvek ima prostora za improvizaciju. I oni najtalentovaniji treneri upravo u tome se ispoljavaju. Isto to smatram i za igrača. Kada odgovori na zahteve tima, kada odgovori na zahteve grupe, dolazi red na njegovu kreativnost. A kada kažem kreativnost, odnosno kada kažem prvo rasporede, mislim na širinu, dubinu distance, kada kažem saradnja, mislim na podršku, mislim na demarkaciju, kada kažem kreativnost, mislim na donošenje dobrih odluka. I to je ono od čega polazimo i o čemu razgovaramo sa timom kada pričamo uopšte o treningu. A sad
sam trening. Trening, prvi kontakt i preciznost u prostoru završnice. Danas ćemo gledati, dakle, trening u kome je cilj da igrači imaju što više specifičnih prvih kontakta za svoju poziciju, za prostor u kome igraju, takođe da imaju što više preciznosti u prostoru završnice. Šta može da bude meta u fudbalu? Kada kažem preciznost, šta sve može da nam bude meta? Mogu da dodam saigraču u noge, to je jedna meta. Mogu da mu dodam loptu u prostor, to je druga meta, meta prostor. I za mene je treća meta, meta gol. Dakle, 3 različite preciznosti, pa čak i u prostoru završnice. Dodati loptu saigraču u noge, gurnuti mu loptu u prostor i pogoditi gol. Prvi kontakt, o tome ćemo naširoko. Ovo je danas kompleksni trening i proći će kroz neka 3 dela, kroz neke 4 različita kompleksa vežbi. Ja neću ulaziti u detalj, vidjet ćete ih na terenu. Prva od njih, ovo je raspored igrača na terenu i oni su poređani po svojim pozicijama. Po svojim pozicijama u igri. I cilj ove vežbe, koju ja zovem under tenis, to je običan nožni tenis, samo što lopta ide ispod, je rutina, odnosno mehanika prvog kontakta sa loptom u igri jednog dodira. U ovoj vežbi u igri jednog dodira. Pun pokret, dinamika, nadmetanje, lopta nestaje, ne skače, ne greši. Ova 2 momka ovo rade fantastično. To smo gledali 100 puta, svi, i divimo se tome. Kada damo našim igračima vežbu ovako i stanu jedan naspram drugog na terenu, kako to obično izgleda u vašoj praksi? U mojoj praksi ta 2 momka stanu, to sam video nebrojeno puta, i čini mi se naši igrači kad bi imali džepove ovako kao ja, da bi stavili ruke u džepove i dodavali se nonšalantno. Jedan momak juče iz Kopra mi je odgovorio kako to ide, kaže, pa mlitavo. Da, mlitavo. Da li može to da se trenira mlitavo, posebno na razvojnom nivou? Ne, tražimo pun pokret, dinamiku, pokretljivost u svim zglobovima. Ruku, zglob kuka, telo, potkolenicu, sve, svaki detalj. Drugo, pogledajte ovo. Kada ostavimo ovako 2 igrača, jedan naspram drugog, kažu ima linija pasa. U fudbalu postoji linija pasa. Ovo nije linija pasa. Kada damo dvojici igrača ovde, to je čitava ploča. Našem igraču, kada ostavite mašti na volju, on obično počne da, ono što kažu ovde, fula. Da ne radi to na pravi način. Dakle, mi kroz ovu vežbu pokušavamo da kroz takmičenje i kroz određene zahteve igra iz jednog dodira bude što intenzivnija, bude što za njega napetija. Da on bude u punom tonusu izvođenja ovoga i da odatle kupi informaciju na koji način to on treba da radi. Sledeća vežba je, vidjet ćete, nije više u četvorkama, nego prelazimo u 4 petice, 4 dijamanta. Takođe po svojim mestima u timu. I tu prelazimo na nešto drugo. Malo pre je bio zahtev rutina, mehanička rutina igre iz prve, a ovde je mehanika prvog, odnosno prvi kontakt donošenja odluka, cilj. Vidjet ćete i na koji način. Vidjet ćete u samoj vežbi. Ovo je situacija. Ovo su 3 igrača koje posmatramo. Broj 1, ovo je igrač u centrali. Nešto zezao ovaj prezenter, ja se izvinjavam. Dakle, ovo je ovaj igrač i njegov cilj su prijemi sa okretom od 180 stepeni. I donošenje odluka. Dobijam loptu od igrača, šta sve moram da uradim da bi odigrao tačan pas? Pa moram da pokupim informaciju, gde mi je igrač iza leđa, moram da uradim prijem s okretom, moram da precizno odigram svom saigraču. I moram u svemu tome da ne pogrešim. Moram da donesem dobru odluku, brzo. Koliko traje taj proces kod vrhunskih igrača? Ne traje, najčešće. Automatski je. Dakle, to treniramo, donošenje odluka. Vidjet ćete na koji način kroz samu vežbu ćemo realizovati ovu ideju. Prijemi unutra za ovog igrača su prijemi od 180 stepeni, unutrašnjom, iza noge, spoljnom, fintirajući, menjaju u odnosu na zahtev trenera prijeme unutra. Dalje, unošenje, imamo jednu rutinu u istom rasporedu
sa 3 različite vežbe koje sve imaju iste manje više zadatke. Na kraju dolaze do duplog pasa, do pritiska i tako dalje. Mnogo stvari koje su vezane za prvi kontakt i preciznost u ovim odnosima koji bi trebali da oponašaju našu igru, da nas adaptiraju na zahteve naše igre. Zatim, imamo 2 vežbe, završnica kroz centralni koridor, situaciona igra, odluke, prvi kontakt, preciznost. I ona izgleda ovako. Ovo je raspored igrača na terenu, radit će 2 grupe od po 5 igrača koji se između sebe nadmeću. Ja volim nadmetanje. Mislim da je jako dobro za igrača. I mislim da je jako dobro za igrača u svim uzrastima. I vrlo često čujem rečenicu, kaže, najmlađi ne trebaju da se takmiče. Takmičenje nije važno. Ne. Takmičenje nije najvažnije, ali je jako važno. Setite se sebe kad ste bili dečaci. Ja sam hteo da se pobijem na klikerima. Kada ste bili dečaci, takmičenje je uvek važno za mladog momka. Trener se u mlađim kategorijama ne takmiči, ali trener selektira takmičare. Trener u seniorima svakodnevno trenira takmičenje, jer mu je takmičenje cilj. Nemojte da zaboravite da je fudbal takmičarska igra. Ovo je situacija. Prijem. Ja se izvinjavam još jednom. Pogledajte igrača u sredini, prijem 180 stepeni, ovaj će ga igrač pojuriti, staviti pod pritisak, on gura loptu kroz kapije, ide se u završnicu. Pogledat ćemo još jednom. Dakle, ovaj igrač će gurnuti pas i pojuriti ovog igrača, napraviti mu pritisak, da bi morao što brži prvi kontakt da napravi, što bržu odluku i da gurne kroz jednu od ovih kapija kako bi njegovi napadači to završili. Koliko traje to? Zakasnio je sat, ali traje 6-7 sekundi. Ako nešto traje 6-7 sekundi, šta zaključujemo? U kom režimu bi mogao da bude ovaj trening sa adekvatnim pauzama? U treningu brzine. U režimu brzine. U odnosu na pauze, u odnosu na broj ponavljanja. Mi danas nećemo ni jednu vežbu limitirati po broju ponavljanja, po broju pauzama i tako dalje. To su ona prazna polja koje ostavljamo vama. Jer opet ću ponoviti, ni jedan trening ne može da se posmatra ako ne vidimo celu sliku i ne gledamo široko. Evo je još jednom ova situacija. Kroz kapije, ulazak u završnicu i to je ono što želimo. I to traje 1, 2, 3, 4, 5. Evo je još jednom ta situacija iz neke druge. 4 plava igrača čine 3 kapije, pas kroz kapiju u prostor, prvi kontakt u završnici napadača iz prvog dodira golmanu ili iz prvog dodira asistencija svom saigraču. To su zahtevi. Završnica po boku imamo na drugoj strani terena, pošto se bavimo prostorima završnice, imamo jednu po centrali, jednu po boku, kao što smo malo preslušali u analizi, to su upravo situacije koje se dešavaju. I tu imamo 10 igrača koji neizmenično rade i vidjet ćete na koji način, a zahtev je ovo. Dugo dodavanje, prijem padajuće lopte, amortizacija unutrašnjom, najčešći prvi kontakt na toj poziciji u igri, ili drugi zadatak, po zemlji i centar šut iz prve. Vidjet ćete sada. Dakle, prenosno dodavanje, prijem, prvi kontakt padajuće lopte, centar šut iza leđa zadnje linije između 5 metara i penala, dolazak u završnicu, gol. U svim ovim vežbama napadače namerno stavljamo u prednost kako bi davali što više golova, jer danas je naš trening završnice. Takođe, ono što je jako važno za igrače, ovo je drugi deo te vežbe, prvi je ovo, a ovo je drugi. Centar šut, obratite pažnju na stajnu nogu, obratite pažnju na zamah ruku, obratite pažnju na udarnu nogu, na položaj tela i na svaki detalj prilikom udaranja ove lopte. Preciznost. Meta, prostor. Meta, prostor u koji dolazi saigrač. Prvi kontakt njegovog saigrača, udarac glavom, meta, gol. Igra na 2 gola na kraju i samo ću vam reći koji su uslovi za postizanje gola. Uslovi su špic u prostor
dobija loptu. To je ono što smo videli situaciju u prvoj vežbi kroz sredinu. Evo ga. Drugi uslov za postizanje gola, odnosno ovo je isti uslov, i ovo možemo nazvati standardnom situacijom. Kroz kapiju, u završnicu, preciznost. Drugi uslov, prijem centralnog napadača 180 stepeni sa okretom, postizanje gola. Treći uslov, overlap, završnica po boku. Četvrti uslov, centar šut posle prenosnog dodavanja kao u vežbi broj 2. Dakle, vrlo jednostavno. Vežbamo, u vežbi ih stavljamo u situacije rešavanja toga i kasnije u igri insistiramo od ovoga. I sad ću vam reći nešto. Kada se treniraju veštine, ja sam pobornik onog staromodnog, prostog načina i vežbanja. Ponavljanja i detalja. Onako kako se treniraju veštine u svim oblastima. U muzici, u slikarstvu, u arhitekturi. Dakle, ponavljanje elementarnih stvari koje su vrlo često zaboravljene. Navešću vam samo jedan primer i polako idemo na teren. A taj primer sam čuo bio sam na seminaru koji je držala gospođica Marina Maljković. Marina Maljković je Božina ćerka, Božu svi znate kao trenera jugoplastike i višestrukog evropskog šampiona. Marina je evropski prvak sa reprezentacijom Srbije i viceolimpijski šampion. I ona kaže, ok, ovo je moja omiljena vežba, vežba koju stalno radim. Dovodi košarkašicu pod obruč, ona šutira o tablu, gađa o tablu i mora da skoči na tu loptu, da je uhvati, ali ruke nikako ne smiju da odu ispod, nego moraju da ostanu gore i da je vrati u koš. I kaže, očekivali ste nešto spektakularno. Ne, kaže, to je moja omiljena vežba, ona mi daje najveći rezultat. A znate koji je rezultat? To da moj tim u svakom takmičenju ima najviše uhvaćenih drugih lopti pod obručom. Jer moje igračice treniraju tu veštinu. Ja želim da moji igrači se fantastično vrte u okretima u prijemu sa loptom, da fantastično imaju mobilnost kuka u svim prijemima, da imaju dobru preciznost i da lako ulaze u situacije završnice. Šta trebamo da treniramo? Meni se čini upravo te detalje. Još ću ovo dodati. Najviše golova, preciznost meta gol, ovo je statistički podatak UEFA, unutar 16 metara 67% golova, unutar 5 metara 18 golova i izvan 16 metara 15%. To je tema. Pričat ćemo na terenu, pričat ćemo kasnije na prezentaciji. Hvala vam na kratkoj pažnji i gremo na teren.